Nagsubsubli kami apo. Kita mo tawag ni Manang ko apo. I-text mo latang kapsat ko inaka Facebook Live dito gamit me. Ayan. Anyway, apo, Manan, iti programa apo nga Adda kami Manan. Karuba dito 98.5 IFM Cauayan ket babaen iti tulong iti suporta iti Bio Synergy Organic Fertilizer ken Agri Saver Liquid Fertilizer. Salamat mata kada apo board member Fred V. Alili ken Carl Jason Alili iti Tiaga Isabela. Thank you so much apo. Mawanan. Tawag ni Sir Cristo ta dito yung text line nga mawanan na idopan. Nga rod, as requested earlier, ate kanusunata nga, It's Only Love ko na ni Gila la 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 la. one. And of course, sumaru to be followed by Bulan as requested by Ma'am Manang Marivic and Kabsatron. Nga rod, Manang Aida, here is something for you. Naidopan. Naidopan. Tumatawag ka no Sir Chris, iso nga tawagan nyo damdama. Sir Chris. Okay nga rod, Manang Aida, kan kadagiti batang 70s. It's only love, but it's too much for me to hide. It's the first time in years that I've cried. It's torn me up inside, but you don't feel it. You think I am just another friend. It's only you, but oh, they are the one I miss. I can think things out like this. All I want is your kiss, but you don't know it. You think I am just another friend. And you can't help me, 'cause you don't feel the same. It's only me. Every hour seems to take a day, and your eyes never look my way. What is left to say? If you don't feel it, you must think I am just another friend. And you can't help me, 'cause you don't feel the same. Patay. Datan. Tagab sa Marivate. Ita der mo. Kapag sa orak-orak dito ya. Masa da oraan na pa yun. Jolly spaghetti ko yan. Spaghetti? Orayan madag-donate. Kukwaraken kukwa kamet lang. Pintas ka aming ningan.
ita nga agmay-may saak. Umay nakadmet abayan. Megan tilawag ti silaw puraw. Ti bulan aduyaw. Dinggam ka tinakit pukaw. Ti bulan aduyaw. Kagurak ti agbiag ananiday. Ragsak ko sikat gapwanan. Mangnamnamag ingat lumakay. May kanta-inta iyudag. Ilawag di sila apuraw. Di bulan aduyaw. Dinggem ka tinakipupukaw. Di bulan aduyaw. Ipintas mo dumanon sa diyay bulan. Butog puso mangeg katay tay akan yan nagsubsubli ditoy ayan sikat biyag ko siksikalat pagduyusan dinggim to'y pusuken rik-rik na entin marik-rik na. Ilawag di silaw apuraw. Di bulan aduyaw. Dinggem ka tinakipupukaw. Di bulan aduyaw. Tilawag ti sila apuraw. Ibulan na tuyaw. Dinggam ka tinakipupukaw. Di bulan aduyaw. Hello, kung ano do'y naimbang malam, kuya ken balong pa-request man pledging my love. Isagot ko katagiti Purgonyo ken Pira family jay Santa ken Senay de Locosur. Ken aming afford kito Hong Kong chapter agyaman na from ating Josie Bergonio of Borgonyo. ano mo kaya? Bergonyo. Borgonio of Hong Kong. And of course, Milagros Cabrero watching from Stockton.
Stockton. Kanta ni Lionel Richie eh. Stockton, Jun. Stockton yun. And of course, agyaman na kanya yun. Aduwa, takinan tayo. Tayo request ko na naman ng Aida. And di kabsat Alice, Aligayo Lazaro, Jack Pay nangag, di kablao ko ka Jun. Abo ikit, tim marahin di nga ito kabsat. Agpos pasensyan. And of course, Sir Camilo Castaneda is watching. And then natan ni sir nga kwan, datidan. Ni? Datadan. Ay, wow. And later on, apo, antabayanan nyo iti monthly finals. Dagiti contestant tayo. Naglalaing da apo tatakit ang tayo no sino ti makaala kanya da iti first prize. And once again, Dagiti kada ti panel of judges, agsagana kayo, online kayo, damdaman. Can of course, Adda ticket nag-sponsor iti trip for two no sino man ti mga bakka iti Trip to Pabil. Trip to Malaysia. Actually, I just don't know if it is a 2-day, 3-day, 3-day, 2-day Tour dito Malaysia. We will know later on. Baka agbabawi di dyan nag-sponsor ng pag-amok at saan. And hello FDD, naimbag nga malam. Nalpas na tayo yan. Kamo. MJ, Ken Manong June watching a live stream here in Quezon City. Pakablao man isumanan nga taga Mamunit. Mayantok Tarlac. Dagijayag naganak kanyak. Baguyo family request ko man jay ma-cover mo ti manok na pula. Ado nga salamat MJ Ken Manong June. Allen Baguyo. And, manok na pula. Hangko kabisado ajay lyrics na but mabalito yung ipatugtog pa laing for the meantime pag ininanaan tayo and then Time check na. damdama ito nagsubli kami patasin to yung kansyon nandita. Anyway, iti oras karo bakat alauna 15 iti malaw.